Vangelista tugabirwa emyaka 27 y'obukuru akashangwa omudamu y'abaziba Company Limited ekitongore kirukukora amashanyarazi afire kandi abekaye akasigaye abagira ngo akatererwe somwe ku rugombe ekitongore eki ngo aze kureba umurimo bito cyakorasireho no kubetera umurambwe. Tukaba turi hariya twombera umubanira nona muzeyi na mukade na naka kasisi yajyatike mintati izorebe nize kunakiraho yanjati banontekera obutuzi bwanje reka nzadamu nze kuronda umurimo ati no kumutaka amazire nakurya niza kuba nagarukira kuyo omwana nago mizogo taro government eki yatwerire namaze bakwenyera office zona kazi kamu taro office y'intarakiremo twatwara okwetombwitwa kwitu inga kizube cyatabaho ko government ari eki yatwerire zibanka zuba ekiza yoga uwanje ekagira iki yatushobore into kikontegana samunonga amfunkezo babisiro omuntu nabayizire timu ya district izire kutuzikisa ekahura state ekahura okutonzya kwa family ejo kokana polisi kintu kikantangaza munonga twine polisi erikirugu konko kufa kwa komwana ogutuga tabarizire kwero mazima ndiho ningebuza aruhuki tushikire office y'umujwekero wa mukuru w'ihanga ahanshongeji. She is being investigated by police. Omuntu kuyafiri. When they conclude they will give us what? They will give us a report. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.